دوريرو دويا أنا كندي شعباني سحب كيتي سينا يوسف جواس تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد فصل هرش بي الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبن سيد وسرور وريزان وسروك من محمد عليه الصلاة والسلام ولسر مالبات ويهجا وحوال وهوكرين مية قدريا خدا دا جهاد وخبات کرنا ولسر چقا يقول بيريج وشوفاوان بمشن حتى رجا قيامته. بسم حبت مها شعبان جسالا 1440 پشتی هجرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و دهمان وقتی دا دوی ماه گلانه جسالا 2019 روژا پنجشنبه یعنی ایوارا اینه لبنده خلیلا لجامعه پشتین مجا عشای ام به کتابها توحیده و ده بحثا بنکین باوریا اسلام دیان خوینن آگو سیده مال حسینی ایسی نبی سانیو برحب کلیو خود خلال قبول بکن ام جهانا رکنه پنجا باوریا بروژا آخرته يعني روجا قيامتي يعني روجا داوية نهار روجا دنياي ويبقدر اب روجا كالصباح جي روجا كالصباح دصباح سي صباح چار صباح حتى يدي روجا كوي وري روجا داوية دنياي بيشتي وي روجا روج هو روجتي يدي وي دنيا خراب بي جبيرت بيجن آخرت روجا داوية قيامت يعني دبيقو ام باور بكن قو ابروجي دنياي وي روكي بخدي يعني داوية كباروجا هي باوريا بروجا آخرته يعني بقيامته او جي ركنين باوريا اسلامية يعني اسلام في ركني داري دبيقو ام باور بكن يعني ام في ركني باور لكن اسلام چه نابي روجا قيامته يعني روجا صاحبون ورابوناش تربايا أمي ساق ببن وأميش تربي خرابن أنكو خود تعالى بشتي قو مروف تب مراندن يعني إنسان حمو مراندن تشتي برح إنسان حيوان جن ملائكات شيطان ديوان وجيني ويدي سوا ساق بكي وجتربان درقيني داغو حسابي كارو كريارين خواب بدن خداي خواه يجي بدنيا چكرنا وي حسابي كار وكرياري فا وي بدنا خدي يعني اب روش بي حساب ناقل بما چكريا جمال نامني هاگر قنجي هاگر خرابي وي خطال حسابي بما ببيني روجا آخرتي ما تقول خطان بشي خلق الموت والحياة ليبلوكم وتعالى حياة ومرن چكريا جبوكو وبجر بيني وامتحانه بكي كأيكم أحسن عملا كي جوا وي عملك هل اسبحي وي بكي في دنياي كي بكي دي كعملك كي اسبحية ايه نكي اسبحية يجي خو تعالى بي حسابي كنجي مرة بيني كنجي نتيجة شاني وبكي رجاء قيامتي روجا آخرته روجا داوية گو ایدی جي و پیدا ایدی تر روش تنن اب روش بخرابونا به کائنات دست پید کی یعنی اب روجا داوية وی چلو دست پید کی اب کائنات وی خراب بی آزمان وی هور ایران بی استیرک وی بواره روش و هی وی خراب بی وی ون پیچان رحمیا وی بطفی جیا وی هور ایران ببن ولو البر باي وهرن وعرض وصا اب جيا وبعرضه ببحن ببن يعني اب كائنات وهري اب خراب بيت تشتك جناميني وجه چقاس تشتاقود كائنات دا تشتاقود كائنات جاندار يعني تشتي برح انسان حيوان جن ملائكات شيطان حموده بمره ام عرض آسمان دي بين وهرتن يعني ابي هرن وشنوات شكلي ولي پاشی خود تعالی ده هینک دن چبکی ایدوی عالمک دن چبکی ایدی خوده
تبك إنسانا دي وجيني يوا إنسانا جارك دي صاغكي آنگو يعني جنوبا دي جيانك دن بديوان حياتك نو حياتك نو بديوان ويدي أو حياة أبدية يعني أبدي جنة يعني جي أبدي جهنم ها پشتی وجاندنی پشتی صاغوني هركس حسابي كارو كرياري خود دي خودي و حسابي تشي يقول بدنيا كري هاجر خنجي هاجر خرابي و رابورا خوا حسابي خوا و بدنا خو تعالى حساب جواب السنه او کسی کو خیری وی جگونه وی زید تربن خود دیوی به بهشتی دیوی به جنتی لی او کسی کو گناه ویش خیرین وی زید تربن خود دیوی تخی دو یعنی جهنمی ایدی چما جیرا روژا آخرت یعنی روژا داوید بیشن نابه به روژا چما به روژا داویه لورا پشتی کو خلقه بهشتی ده بهشتی ده بجه بون يعني بشتيقوا خلقي جنتي ده بجهبون يعني أهل إيمان المسلمان بجهبون وخلقي جهنم يجي جهنم ده هاتنا وركرن يعني جهنمي كافر جي كتنا جهنم ده ايدي بپشتي ويروجي ده تو روش تن جبر بيكي جيرو روجا داوي تيگوتن هايدي باوريا قيامتي بچه هوايا مگو باوریامت به قیامت هبه اینا می چاوایش قیامت باور بکن اجماع بشه بکرتاسی گو ام ببیشن باوریا بروژا آخرته لسروان خالان دسکن یعنی لسروان نقطه یعنی چند نقطه هنا باوریا قیامت خود سروان خالا دگیری یک صاغونت پشتی مرنه دا دوی گو هم باور بکن گو پشتی مرنه ما جانه که دمی صاغ بکن یک بیجه نا والا گو انسان مرو شونده حستی وی رزین گوشتی وی خرابو بو آخ ایدی نممکنه جانه که دی ساغ نابه حیاتک نو نینا او دی صد بی کافر خوده گوتی از او ساغ بکم او بنا والا هم ساغ نابه گو هم رزین چون ام نما جانه که دی ساغ بکن او انسان باوریای قیامت چه نبود دی صد بی کافر او یک لمیدانا حشره کمبونا مروبانش بو حساب دیتنه حشر معناه كومبون ويخو تعالى الميدان كي با انسان حموا كوم بكي جي آدم بالي ما يعول آدم انسان يعول بالي ما يادم وحتى قيامته بيچي انسان هاتنا دنيا ومرنا ويخو تعالى حموا ساق بكي والدور بكي كوم بكي وحسابي وبواره بكي ابيك دو ياسيا روپلين كارو كريارم يعني دفترا عمل که چکر بین قنجی هگر خرابی آنوی ساندینا اشترا ملائکت و خطالا دم ملائکت وظیفه داری ویشی کرنا گوتی اونه عمل عبد من بنویسنش خو خوده پیزانی نرویسنیش خو خوده پیزانی و اب قنجی و خرابیه وی نویساندینا دفتر دا و اب کاغذه هر کسی وی ورم کمنا دسته وان دا قنجی وی و خرابیه وی کمنا دسته وی دا هاگر قنجی وی قنج زیده بین و دفتر عملی وی کمی دسته راستی دا او اهل جنتی هاگر کافر بی و گناهی وی شو کافر بی او شو جهنمیه یا مسلمانه کی گناهکار بی او جی عملی وی کمی دسته چپه دا ها وی کافر بی ابدی جهنمی دمینه و اوه مسلمان جی پشتی گو جزای خودکشان و خود تعالی ويعاف بكي ويبي جنتي ودبيقوش بنيجي مسلمان نكبي جهنمي ده خطانا بهما اي عبد من ده توبه نكبي يا هما استعفت ليش كافرار عفو نينا وحساب ديتنا شكار كريانا ويخطانا بما تشما فلان تشكر تشما فلان تشنكر تفلان فلان فلان تشكريه تفلان فلان تشتنكر ما فلان تشتري قوتبو بكا تنكر ما قوتبو نكا تكر يعني فرصاويش ما بكين شما باترونك خودی شرکت که چما به عملارا به عیشتی خود حساب دبینی چما دیوباب بزارگی خود حساب دبینی چما یک ور عیشه ما جهت کی ما دیوار کی ما عیشه کی ما بکی چما ام په حساب دبین تحالو کی تحالو نکی چما تحالو کر چما تحالو نکر لیکن چما بلا خودی حساب مره نبینی و کشاندن خیر و شران لسر میزینی و تعالی خیر و گناه بوزنی کیلو میزین کا خیر گرانن یا گناه گرانن
يعني ونا كشاندن وبرا صراتيا بو أو لسر كبيا دوجي تدرش كرن لسر كبيا جهنمي فرق بيولي درش كرن هر کس ویسه پریر در باسو بی. ده انسانی کافر شقاوی کم نتیدا و مسلمانی گو گنهکاری گو خودی خستی وان جی بده عذابدان او جی کم نتیدا و یه گو خودی نخستی وان بده عذابدان و مسلمان و تقوادار اوی سرف سلامتی در باسو بی. و شفاعتا پیغمبره جمعنا امتا خواه و دوی میدان محشره در وجه قیامت اوی شفاعتی چی بی. یعنی وی پیغمبر شفاعتی بکی بی یا ربی امتا من بده خاطره من شفاعتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوش همو انسان را به عمومی جاری که چید بین وقتی گو انسان همو کم کرین در میدان محشر دا هی قنج و خراب جبنا هاتنا صافی کرن انسان اول دچنا جنب بابی می آدم بیا آدم بابی می کامش جنب خودش من شفاعتی بکا بلا مجب صافی بکی بلا حسابی مزوم ما بدی دیتن دقنا امزانه من کاسری مثل چی باقی وقتی تگوتن امزانم که جنتیه جهنمیه حتی هنگی جنت و جهنمیه همون هم هدنه دوی میدانه محشره ده میدی بکاز دوام جوی حالی خلاص ببن دوی اولا نگرم تشکیش ورکم دوی ها نجم نوح دو چنه با نوح پیغمبر او جدا نگرم تشکیش ورکم دو چنه با فلان کس تالی بابی من ابراهیم من یک جواد بجید بیو هرن با محمد بین محمد تشکیش ورکم کس نکاری شفاعتی بکی يدي بيغمر عليه الصلاة والسلام شفاء عوش شفاعتان مظن وش حمو إنسان حمو متى يا ربي أتوازن قلت الشفاعة وازو حسابي وبدي ديتن وتعالى شوي جسر خاطري وحساب زوبات ديتن ويدي شبو أمتا خوشي شبو هناك أمتا خوشي خصوصي شفاعات كي قوابانا بحساب وكتب ديرك هنا جنتي يعني بني عذاب نابين وهنا جنتي و حوزه پیغمبر روزا قیامت حوزه کوثر او جی حوزه کو خود تعالی دایا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دیت سورته ان اعطینا دبیجی ان اعطیناک الكوثر محقق ما کوثر دایتا کوثر يعني خير وبركات مظن يعني كوثر نبي حوزه کی جنت دیا او جی هيا جنات و جهنم دبیگم باور کن روزا قیامت جنت و جهنم جی هنا ارينا هم جنت نابین جهنم نابین لرجاء قيامة الجنة والجهنم ويهبي إنسان يقول بنا ولا نجنة نجهنم نينا أو جد بكافر وشقة تشتاقوا خوي تعالى خلقي جنة وجهنمينا دوان دا آمادة كريا جنة وتشتاقوا خوي تعالى دي جنة دج مسلمان على آمادة كريا جهنم وتشتاقوا خوي تعالى دي جهنم دج كافر على وجنكار على حاضر كريا وياك جيجي رجاء قيامة رؤية الله يعني دي جنة دي ديتنا خدايا شخون نعمتها خوش دي جنة دي چيا ديتنا خدايا يعني نعمتي جنة حمول عليك وديتنا رب العالمين قو خدا خوشاني عبدي وخي باورمند بكي او دي نعمتا ولذتاش حموا خوشتر ابا سر ويرنينا ويخو تعالى خوشاني مسلمان اكينش اب خالي قوما قوتن يعني اب نقطة قوما قوتن اب مسألة قوما قوتن تب نهانينا يعني نلبر شعبه وش مبن نخويانينا ها ما يدي تشي قو نلبر شعبه إذا ما نابينا هانها اب دنگي ما هانها تشتغل اب دنگ تتكبه بتلفوني دا لكلو تشي بتلفوني دا انا اب جهاز من مكينك کا انسان کی چیک لیا وی دنگه من دکشنت که نابا خدا فانا نابیند که بیدم شکل من هانا ویدیو اما حرکت امام چه حرکتی بکن دا عین دقیقه دا عین ثانیه دا دنگ و شکل ویدیو فوتوراف حال و حرکت ما دکشن نابا خدا و بلد که دشنه وی سر دنیای همه کی بلد که چرا بلد که اموی نابینه امایی دیج بگو ام نابینن هانها ابدن چه که نامه ترمونه چرا چه ام نابینن نه دنگی کو خودی چه همه دنگ بخوام نابینن دنگ نه خبردن ها خبردان اما که ام می دنگی بینن امایی تشاگو تندی بتبینینا ابدن چه که به تلفن ده چرا که به تلفن ده ام وی کتنه نابینن کتنا تیرا و بلاکن وی دی جانه که شخوا
ویدی شخو بلد که دشینه تلفونی خلکی و دشینه می سر دنیای چلو دشینه چلو بلد که ویدی نبینه نمایی دیگه هم نبینه همه بیفرم پیدوی انبوان باوری بینن اگر انبیاء جوان باوری نینن افته ویواته گوما بروژه آخرت باوری نانیا او باوری اولو نای قبول بگم باتش تحموا باور بکن ها پشتی به کرتناسیه اولو ما کرتاسی ما بحثا قیامتی کرد امی دبن سیبرا قرآن و سنت دا یعنی دبن سها قرآن و حدیث دا با آوائی که برفره ایدی لسر بان خالان راوستن امی لسر بان نقطه امی با آوائی که برفره جه آیت و حدیثه امی بسکنه امی جه بجن صابونه پشتی من امی بجی بجن بس بجن حتى دراسة ساسيا بعث تدي والبعث بعد الموت حق صابونه پشتی مرنه حقا ایگو بنا ولا صابون نینا او دبی کافر او کافره خود تعالی جبو گو مروان پاداش بکی یعنی جزای وابده و هگر جزای قنجی هگر یه خرابی یعنی جزا بکی پاداش یعنی خلاطا قنجی و جزای جبو گناها تشتا جبو وان جخوشی و جنخوشیان مسوگر کری یعنی حاضر کریا جبو گو بگی هنوان پشتی مرنه دیسوان ودشینه انا افکرنه ما تشتگو مکری هگر قنجی هگر خرابی ما قنجی کربه حقی قنجیاوی خلاطا قنجی و ما گناه کربه جزای بین قنجی جبوگو هم ببینن دبیگو قیامت هبه یعنی جبوگو خود تعالی بده ما دبیگو جاری کدی ما سام که دیسوان ودشینه ناوه وی بجاندنه ناوه وی ساکنه بعثا ناوه ده بعث خود تعالی قرآن پیروز نوها فرمانده که پاشه بے شوار یعنی بے شبه هونه دپای بے جیانا دنیای ده همین بمرن هونه پشتی بی حیاتا دنیای هونه بمرن و پشت رجی بے گمان هونه روژا قیامت بین ساق کرن اما خودت به هونه بمرن اونه ساق ببن و بنا اولم ساق نابن اما حاشا گوتنا خوده رد کر انکار کر او به کافر شخو کافر معنی گو رد بکی انکار بکی یعنی تشک قبول نکر تا رد کر تو بی کافره بوی تشتل مثلا امیجی ام تشنا رد و انکار بکن فمن یکفر بالطاغوتی کسی گو بالطاغوتی کافر ببی یعنی انکارا طاغوتا بکی رد و انکارا طاغوتا بکی طاغوت کی نه جغینی الله ایگو قانونا چیکن جغینی رب العالمین ایگو امر لانسانا بکن و قانونا سرسلی و بدنا چیکن بیونه حال و بکن ونه بیان بکن ویتشتی بکن ویتشتی نکن جوار دیگودن طاغوت جوار دیگودن اله هایدا میشید بجن لا اله الا الله جالله به اله نینن یعنی جالله به با ام تکسی قبول نکن مثل واقع اله ام رد دکن ام انکار دکن ام بوا طاغوتا کافرن ام کافر بطاغوتنا و یؤمن بالله و ایمان با الله بینه ها هنگی فقط استمسك بالعروة الوثقى ويخب ويقول با آسي وساغلام قلت يقول لا انفصام انا قول قطبون جيرانينا يقول باوريا الله هيا ده همان وقتی دا کافرتیا واجب طاغوتی هيا کافر طاغوتینا ایدی ایگو کافر الله هن ده همان وقتی دا ایمانا واجب طاغوتی هيا يعني وان كافر بو انكار رب العالمين دكن كافر الله هن الهتيا الله بو قبول ناكن ایمانا و بتشك دي هيا ایمانا و بطاغوت هيا ایمانا و بشيطان هيا ایمانا و بإله السخطة هيا إذا مؤمنين بويتشتينا لي كافر بالله هن امشي كافر بطاغوت ومؤمنين بالله هن بله دعاية كدن دا
انسان خلقاندنا خوشبیر کریا یعنی انسان کافر خلقاندنا خویا جارا اول گو دمازاروکا دیاوی دجتلو پک آف مچلوی چکر خودش بیر کی و لهمبری ما مثلا تینی مثلا کا چیرو کا مرتینی حالت بیشی دبیشی کیا اوه گو بی حسطی رزیای جنوب ساق بکی آدوش مرا چیرو کا تینی مثلا بیشی ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم خلقيتا خويا اول شيبونا خويا اول جبيرتك ويناين بناها ومثلا جملت دراجي حصتي كي رصيد بما كيف حصتي الرصيد ويساق بكي إذ يا محمد ببيشا أبدو داوية سورة ياسين ببيشا آيتا حفتي وهشت حفتي ونه ببيشا يا محمد او خدایا اوه گو جارا پیشین او آفراندنا اوه دیسوان ساخشی بکی خدای گو جارا اول واش تنبونه جتلو پک آما دمال زاروکا دیاویدا جا آما باب و جا ده دمال زاروکا ده بچلو خلقان چه کر ساخ کر اوه عین جا بچلو جارا اول چه کریا ويش بي حصتي رزيجي جارا ددوا ويش شي بكي شما جارا اول نزحمته جارا اول نزحمت بي شما وي جارا دوا زحمت بي براستی خودی تشتاق و آفرانیا خوش به دزانه به خودی چه کریا خوش جفام دکی وکن ایگو اب تلفون چه کریا ایگو اب قلیما چه کریا ایگو اب جهاز چه کریا او هستای می او هستای گو اب تلفون چه کریش هر کسی چیتر اش تلفون اخو فهمت کی و تلفون خوشی زانی هر کسی چیتر ناواوی زانی و عیاری وی و فلانی وی و چلو بشغلی چلو خراب بی چلو تعمیر بی نو هاي که رب عالم شی افلا يعلم من خلق ما ایگو خلقان دیه بمخلوقات خوقی نزانی البته زانی هر کسی چیتر زانی ev ayet u gellek ayetên dinjî ji bo me diyar dikin got be's yanî vejîn û saqbûna piştî mirinê rast a û baweriya pê lazim a û înkara wê kufr a yê bo înkar bike bê wala piştî mirinê saqbûn nîna ew dibe kafir bes tamam bila bes bê şertê dudua heşr îdî kombûn em ê jî bixêr inşallah silamê bixwînin وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دا خازو بان دوازيا مهري داوي أبا حمد و فصل هرجي الله رب العالمين.